hakatambika CCTV camera nukworeka abashije batanu bari mu kashenge akabantu bari kwihera mu sente bari kukozesa ATM card mu centenary bank omukwetegereza katambaka ogwo mushayije jwire koti narebeka nkadira nkengamba yeberebe kandi omu baibirweho sente ajwire sati y'emikono migufi y'ebinyara omukuchondoza kwitu tugwira aha muntu orikurebeka ho mukatambaka kandi omu bibireho sente amazina je Cyril bari abawe omutakakuru mu district ya Rwingiri so kunagira omunda kubuze cyabaho ntabwenki kamutakushohora kuntaka kiburuze omwari we yampereza umuhanda yampawe aha atireba ateke cyoma nikikora tukashika mutakurugamo hatune twakayerupu hati cyome kiyangizire ngo nikikora kunagireho iwe yampiguza yashaka yanda kunyemerera nyuma ya movinga yaza kindi onijo yahinduka yarga kindi yaije nyuma yanje ahakinabire ndo kuza kwihiraho sente hono mukatambi omushijo ryo mukoti narebeka nko yine bigendererwa byo kwiba ubwo ari kugezaho kuhabura Cyril uwo mushayije ari musati ya bururu narebeka nko uri kumagamaga ubwo jwire kota ari kweteze sumu hataka muhanisize ATM yizire kabeye chipuri hatkadi kwiyashohwire konka attention ikigitira sente kiri kuzubara hato ubwo wabirandiye nyuma asikayo kadi yanje hato mukusikayo kadi yanje nza kwirwa kugira nti kadi ntakagize nti kadi yanje akayagindengize konka nyoti ndamanyire ngo akandengeza a different card yanje akagisagwa buryo kunagiye kwihinduka mwene yagitira side yandengeze ndijo eyeye eri kushana ne yanje aho ngo attention yanje nyinje keri ya sente immediately card najakira nagitomosha ahabo kugira ngo akaba yihereyo miliyoni emwe tarara kukere kumanya ngo wamuhanisize card akagarukayo yihayo ezabiresigireyo ikome mvuga kwikatungamo nyenda ngaruke nyongera amashuto mu moto kwa sinzi zinayenyireyo nkanazo kozesese hatukunza cyoma cya centenary bank cyantungamo mpuringa card mu nshaho yayindi ingisimbo mu cyoma icyoma kigaruka kigitana kingira ngo card default ngaruka ngisimbo mu gwa kabiri kigaruka ngo card default hato kuranza akada amazina shanga hariho amazina tumwebaze immediately nyijuka akantu akambireho mbarara ubwo rero yasikire kada nkiza kuhinduka akampa kada konkanta kumango yagihindura yagicenginga ecyakurasereho no kuzaha pooriisi kandi umukuchondoza abantu abo ngo bakaba bina kakwate ecyaretire yateka kabuza abakozi ba banka habo kuba umuntu waswapinga kadi yanjye kuri mwe n'umuntu ashitamye ha control room eri kuranza what the cameras are seeing akanaza kurengo hariho umuntu waswapinga kadi y'umuntu aterera security ya hasi bagiye ati mukwato umuntu ogo yaswapinga kadi y'umuntu abo tumureba ngati video kuza kugireba nabagirebe ikintu cyabiriho ahubwo umusirikare umwe hari kikwijoro ari hananya soda ekikhapening mu kajumuri atina ari kukireba Timothy tumuhimbise umwe mu bataka nabo bakaba bamwibira Centenary Bank kandi rugire yashohoze cyandiko anka polisi cyangwa iki cya Rwizi tutunge report nyingi zemushango yo kwiba sente aheru ya premises za bank nkigendo mesho konka lagire nkikorerwa heru ya banka so ovunanizwa ntubuta amuntu ine sente ze ncho obwiro bwinshi ntubahabura ngo ebyo kwerinana bitandukane iwe polisi ya Rwizi umwaka guhuyire tahize manja benankaga na mushanjo ezabibirwa mu miringe tarukushana konka sho bakozereho ki cameras nizibasa kuba manipulated abo kuba hene angles zikuba nizifocusing aho so aba bashumani baba bashomere bamanya ngo ikamera nereba ahate kureba so naza kukwata kuto mu black spot kamera heta kureba akube habiha kwiyo sente ikikuru munonga no kureba ngo abantu bagira umutumago gwo kumanya ngo okwerinana kutandika nabo yiwe n'ibintu byawe n'amagaragawe umugambirizi wa Centenary Bank Beatrice Rugalambi hine nko kuyahabura ba customers
So our duty is to continuously sensitize customers not to give off their cards to other people, even family. It is not allowed. Secondly, we have security monitoring. The customers are encouraged to apprehend people who are doing suspicious behavior to the security people. Our security people always look for people who are suspicious. We do that, we apprehend them and send to police. Okuchondoza kwa Deloitte's Financial Crimes Survey nikworeka ngu Uganda neferwa hihi biliyoni 25 ezirukwibirwa mu mabanko mu miringo nkeegi. Banks hamwe n'abebyokwerinda nibenda ngu ba customers bazahabuzora misho omu kukozesa pin numbers zaabo. And Hawson Kagure